Yes. Maicha magoku Nairobi. Matigeko marugongo. Acha. You know here everything works on a schedule. Yes. Rugongo you can create your own schedule. Yes. Ana you are modo e atire nie dio kiraga mbere ya thaa emwe kati mundu njathaga ona andu aria me rugongo ri makienda kuga andu Nairobi ni marametira mauga atiri ithuĩ tũtiathagwo tũkĩra thaa iria turenda na tũrĩ atha iria turenda twakoma thaa iria turenda na tũtihandagwo gũkũ bara nĩ thigari gũkũ city nĩ kũrĩ schedule nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo rush hour na nĩ kũrĩ rĩu the peak hours and the off peak. Yes. Na tarĩu kurĩte rĩ mathaa mau nao mathiaga makahĩngĩca andũ tarĩu ũmũthĩ rũcinĩ. Yes. Gwĩgabura tondũ critical rĩ ideally andũ arĩa aingĩ gũkũ city mahũthagĩra matatu commuting. Yes. And largely so tona mũrĩmo rĩ andũ arĩa me ngari maticiũthagĩra mũno. But you see again their transport system is the public transport system in the first one works very efficient. Very efficient and reliable by the schedule. No kore mundu rutaga wira moro na arokaga Nairobi West. Yes. Every day in a very short time. Na kainuka na mugithi ucio ndutiraga. Actually there is a route I don't remember where it was. Mugithi ni wa ina route ya guthie 113 kilometers mwena ucio gugikinya gukiaga andu na wethe githuka muno ya snow kwaga andu makiana ta marathama na kou no mugithi ucio wa operatire for a whole year tondu ni kwari arutwo eri maumaga kou magoka gũkũ na mwe matatũ nuthu nĩ mũkwendio munauswa kwa gari ingine. When you come to Nairobi you are for sale. Namotioragio. No. This is not your choice. No. Ona muona ngari ya iguru wele. Yes. Kona conductor uga shukeni. Ina hene ngibere. Taingia kwa ile. Ingieni kwa ile. Umetulipia. Na hiyo tioragia sioria. Ni wale huo weka ne tuingira kuotokia. Wengia. Umelipio. Kama tujalipio tuambio. No we are okay. Thina no ukoro ndunarihirwo. Twendie fatane tukije. Na ni onoya maita milioni 24 ukuingirite nganya. Ojoke wajore matatu-ine ina miaho ya marigo. Maita maingĩ mwendetio ri. Yes. Mutiendagirio ati ngari we ati na kiro kiria muma mwamba mukaingira mwakora area yuma na screen nĩ ithaa ya igwa taũni ona ndikinyia andũ yake ndikinyia andũ aya na ti aingĩ ya beka rumeke koguo ĩno ĩrenderio ona nĩ kuga yuma ona kunderu ĩno ĩrenderio ri nĩ amukagira rũitĩki nĩ ũndũ wa ũrĩa kĩhana. Actually, they consider that a windfall. Waigira mwakora iraura nyimbo cia munisi on repeat mode. No kuigua DJ Lighter na Pasueri na mixes cia DJ J na Vigitha. Ukaiwa kwaja ona mukiigira ri yuma horia. We ngari ĩrĩa muma ri. Yes. The seat was very comfortable. Very comfortable. Nĩ hũnu muto. And even the people there, they looked very okay within your range of imagination of class. Sasa mkiuzwa unakaa na mtu nasikia umeulizwa wewe ni mwanafunzi unakaa utanisikia hii kamsigo nisigade namlilia maribu amekata kukuka nyamwe cassette noe fashion niyo yandu guthikiriria nyimbo cia mundu umwe kirumaniririo ithano ni yathiri ndetoire no ya matatu ikuaira haria muoroto nimekira ndege kulia usiku sio maajabu
Ukimbia mbiu ati wamerogwa. Kwanza ndio yari kuo riria ngari ciari yathakaga radio cassette. Yes. Kuuma CD yoka na USB ri. Uhoro ucio githira. Ona thiko ici kwina mix. Riu uhoranio ngari. We ukurihite actually kuihurite igana. Tondu waingira nganya. Nganya yo yaigua mbeca ciaku 70 ni yaigani yari. Yarenga. No uthiyaro ngai. Kwanja gutire kindu kirakaragia mundu. Ta wendio matatu-ini ndui mauma inyuothe. Iri guthagwo ke. Yutan. Mukiingira ri. Inyongoagira hau. Mukiingira ri mwakora ndiri ite. No ni urakaraga. Mukaje kuria. Kwani mwikutwambia hii gari haina vitu? We madam. Sisi tumekuambia uingie hii gari. Ni nini? Ukana guzuca ukona ni ugutigwo hau. Kwaje kuingirite nginya ngari ina wifi. Ino tigo AM na FM ri. Nado mararia siasa cia village. Ngari ria yuma na screen yo andu kuonaga ndereba na ndukuonaga mbere. Yes. Endo bwaheanwo ri. We kuigua bona inyongoete. Ino nayo iraina jamu ine. Urona ndereba yothe. No kona marete story no cio kueirwo hau. Na ena kori tukamikirire ya ngia. No acha gokona ndiraigira bara iraigira stage tondu ni vana na buhari borithi. Kuigira bara ni kuigitanira. You see, nganya ri. Taru nganya ngiuka na cianjagiria uhoro ucio wanjagiria riri. Haria also. Iko kuite bara. Yona hena jam service. Muguthago haria exit ni. You find your way. Haria guru stars, you find your way. Mukorio kianda kana homeland. Wendiria matatu-ini irambata kare makaro stars na jamu. Ngona ucio ndenda gukuhiriria ngari iria ingi muno. Ukaingira matatu ikanga riri rigacunga. Ni uigua onogete maita 17. Ukamenya riu thaici mungirahituka Sheraton ingiheta gwati kana base. Yes, Zimmerman na hindi yo muri mountain. Ni urakaraga tondu ngari yo nirugama nginya stage imwe toya tecikoci stage. Yes, neka ithie rwera rwa bara biu. Ukariwo, what is this? Matatu ici ikuwa ama. Dige matatu ici gecagi njoke gukuo nicio guku. Ande ciko ciandikitwo ndari cia gutumira mwene marua ha murango-ini. Kinya PO box ya mwene. Nganya itire ndari icio. PO box kana orero. Do you feel wasted? It's okay, you ready? Na ina forma ika goko iguru. Na fluorescent ita ya gwakegi. Ya buru. Okay, kare akura. Skasirike sana madam. Msiuziange watu hivyo hata nyinyi. Hiyo ni madharau. Saba utanunua gari lini? Enda kwa gashero wa A+ atakujenga. Kumatia gaja. Niomena matatu yo munona niome makaga bara. Ndogemea ginya murigo.
Rĩra ikũmi na 46 P.O. Box na nginya ithandũkũ rĩa marũa. Joseph Njenga niwe mwene. Road College na Tairway P.O. Box 619 Kanorero. 62 Kahuro 18 Wajeng. Ikũmi na 46